Kulo ning tetemoh ben orang tiba jing geng sadar bagus gini kan akhir hayatnya bagus ya geng bodoh ojak senika ke gula alam mbak ki arampokan guru eko sekut kok nakok ning daerah Jember gula tak tahu mana kening abon polisi lah apa ongkuan apa engki makin abang elang gula atanya ndi cak boy cak anak pembian tan gue bompon dah taning beki ke sampian abenten gue lebih nih bah bojing benten tak lebur tan aba gue lah ngocak cak boy cak nampian gini cak aja bener baca Arab Arab lah le gue san lah ngocak Arab gini bah lemati akar tak gue are paling yang tak tahu ke arten pada bentuk akikoh ke bayi akiket kan beda orang menang okol melondo ternyata tuan saya baca tuan akikoh kurubah kening baca akeket pon singkat cerita gula bah tanya tore nanti kalpon enten tak yang kuiban gula sampai aku jelasin ke orang janjian lah jangkui lah mama jurak gawat apa jangan gula cak baca gitu rejan tarik baca ban gini sani baca gulu kembung lemat tegen gula nang gula pon sini nomor telok malam lah ada apa bu jam ada pegel ban bu jagi burule singgung mapak ini ada yang menreng bini mau nih ngembian pemaaf dah iya jadi kau sekedar bu sanggup yang lepegel bini anu aku bang ocan ron ceremet kok mangan enjak terus gitu oh sih ya lah jak pentol jadi beli gitu Allah lebur mangga bini aneh iya ayo lestari ngakan make kok king senomor telok eki gak dito aulit tabarruk fatusannu li ahli khair li anna lakum fi barasihim tasarrufat wa barakat la yusa madaduha senomor telok bada orang di kama bada pengajian agak makin benih ziarah kubur adu akin ni kan niat teken tabarruk teroleh barokah hadir kahola para masyayikh para ulama tabarruk nya sampean entar ke wali songo tabarruk bemasirik ke muslim bangun ganjaran la tak kebuah ka aja balik kerja mereka tu akih tabarruk kuntra oleh baro anapa polana sebab orang-orang sigus bagus ni kan ning alam barzah barokah jan pada ada ibadah dawat lah tabarrukat wa tasarrufat la yuswa madaduha barokah jan pada ini alam barzah makanya ngereng gulaban panjenengan ka astana orang sigus bagus ka asta kak dimah hadir terutama ka astana orang sepodu dua hadir barokah raja apa ada orang abang kimun kiai ke muslim tahu saya tahlil mun kata gula cer yang tak tahu urut nih mbak tore beri nasi gempan bi gula mun nikam bian tak oning tore pahambu jak mau beda pengajian boleh tedung bay hari paling demang rela tore beri nasi tahlil ban gula demang je demang warajulun marra bi makbaratin beda orang laki lebat pengkir kuburan ada apa mak bini reng bini reng laki ada apa mak bini reng bini ini kan ulama sepakat hukum ziarah kubur eka andi orang selebur nangis bahwa tuwatan roh hukum makro reng bini mun ba sampai teti fitnah nah orang bini nikah bisa ke haram teti mangkan reng laki ziarah kubur ya mun kun noroen mun geran tak wat warna kan bawa dering bini roh itina lakin napas tulo entar ke kubur napa tulo wat tu tahu mati dene kan Padahal ada den sini ke kerun dia hanya mana napa dia hanya awat tuat acura tak terima kata takdir Allah lalu ke bisa
sajan acereng sajan yadab ban Allah ning dalam kuburan. Bon marra rajulun bimakbaratin rajulun makbaro bimakbaratin benereng laki lebat pikir kuburan fa qara al-fatihah paham aja Fatihah sekalian wa ahda sawabaha li ahliha sepatihah ning sekalian gini kepah ibeki genjerna ke ahli kubur pai bitong ahli kubur kamu beda ahli kubur ning sapolo biki sejelas mun kuburan umum lebih dari 1000 baca Fatihah ning sekalian ibeki kering 1000 lho mere fa huwa yuqassam napa kenika iki birci genjerna egi bagi geni sekoni au yasilu likulli wahidin minkum sawabuha li ahliha kamilan otaba genjerna depak sampurna tong ibam mun kuburna Pak Abdurrahman ni kamilo 1000 Abdurrahim 1000 Abdul Haq 1000 Abdul Muhsin 1000 pada 1000 kepi taigi bagi fa ajab Ibnu Hajarin maka ajawab pasere Ibnu Hajar Al-Haitami wa qad afta jam'un bisani sepakat sekelompok ulama ampun abri fatwa bisani kana ban jawaban nomor 2 napa jawaban nomor 2 maca Fatihah sekalian kini kemun ibeki ka ahli kubur make 1000 genjerna ta igi bagi punten depak sampurna kapi Allahumma shalli ala Muhammad apa maulana fahuwa laiku bisaati rahmatillahi ta'ala sebab kak dito jaipon pantas dari saking luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah makanya ngagila kan beda Fatihah ini kiai kan Fatihah kan Aban Ki Abdul Aziz kan Fatihah sambian minabi Fatihah termasuk Ki Amar Fatihah guleban sambian Fatihah edi ngaki coba Fatihah sekalian ini kirim ke orang puluhan ribu ayo mun parla jutaan ayo ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah ya turaki dengan Nabi Muhammad wa alihi ban keluarga Nabi Muhammad pah bitong berbiki wa azwajihi ban raji-raji Nabi Muhammad wa dzurriyyatihi ban kotorona Nabi Muhammad berapa Habib terus setia mayuh bitong berapa juta roh Habib tarim hadramaut Habib kapi yasta zambal tarim hadramaut Habib kapi paski ada bu boleh wa ashabihi ban sahabat Nabi Muhammad berapa sih yasta aki makla berapa sih yasta aki ning baki berapa sih yasta aki ning zambal berapa syuhada Uhud berapa syuhada Badar pah bitong kapi pas marwat al-Fatihah Fatihah ning sekalian muncan akal bang ngucap waduh Pak ada yo dopa sampurna anapa rahmat Allah tak ning bitong tak kira luang mun kuni Fatihah ning jadi Allah mangka dicopok ni ke beda orang budu mun Fatihah senika bi gule sang gua kerja ternyata beda telil Fatihah senika Fatihah ada ke pujuk sealam al-Fatihah pujuk sealam Badajan CJP lah kepada Rabu baca surat Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ning pikir kuburan bah ngucap gembulih cak to karane ongguan gula tak baik ke baik ongguan gula mirang diri kiai kan gula tak ngabala todus gula kiai gini saja cerita takung kiai sepo ni kak bulan di tetangkai ko debun ki sepo kan tetangga gulen aja open mon lebar pengkir kuburan bah ngagi murung ni bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kembulih cak to karane lah sekalian kembulih cak to karane makin siapa saya tak tahu baca Fatihah tak keng sara gelu jadi mian mon lebar tar ke kuburan intar ke kuburan apa Fatihah ya turaki genjeran dak kepak kambu al-Fatihah tak lemare boleh bah kengolok salam gelu pada tar ke rumah ngolok salam assalamualaikum tahu saya ahlal kubur ya ahlad diyar iya mun tahu lemare assalamualaikum tak lemare boleh tahu sahabat ruan pah macam Fatihah mari macam Fatihah jak ngambil kembang sambian dah bah sahabat kembang boleh bah sementing kan ziaran Papa dia ngucap, pumun gun Fatihah ke muslim, gula ban bektoi compok baca Fatihah bagi kambu, baca ende kan lu. Pada ban gula, apa ban embu bodi Roma, bodi Jember, kan gula Jember. Bi gula kira me pese mun lo.
Kirim bese mono lo kelurah. Ija kun contor ka. Kirim bese mono lo lebet rekening. Apa ambo gule bang ngocak. Engko kira kena di ban busle ikut tuku buto bese mono lo. Cengko kerong ka kompoi. Artinya apa? Mungkin Fatihah mono lo. Fatihah mono lo kenceran ika buto. Keng sije ke buto napa? Orang ada Pak Tibi kerong Pak Benburu. Bah, jangan mati. Pada ada mamun mati. Bah, tambah sahabat bertanya ke Rasulullah. Ajunan mi Nabi nyebut syuhada di Uhud kali itu. Ajunan mak nyebutnya mana? Pasal dia bukan jeng Nabi. Ajriya lebih peka timbang baan. Sebada umur lebih peka timbang baan. Ngiding jriya ku. Masyaallah. Tadi oning sampeyan jaitar kapan gambul groning. Lah gak mangkennya supaya itu. Oh nih. Dari Ki Abdul Aziz ampun, Masya Allah kak dito sejelas akili barokah darinya Zubair. Lah tempat kak dito sajian barokah. Napa boleh beliau kento nasril ilmi. Kak dito jaipon aduko kak dito keng niat nasril ilmi li'ilai kalimatillah tersajana barokah. Renga duko re melarat kak. Engkau aduko giya bolan. Melarat. Wah, sanggup gampang. Mun polong bendring sepo. Mun belum bendring sepo ini kan ring sepo saya pula lagi. Mun aduko abo tibi bah. Abo berra seteroma parjaja orang melarat mun taking kat pangkat ku di bangiran. Mun taking raja barokan diri ring sepo. Iki apa betul? Tining reng alim ni kepada ban Ka'bah. Al alim kal Ka'bah. Dharma ya'ti hal bu'ada wa yasadu fi hal quraba. Reng alim daripada ban Ka'bah. Seuja uro entar antara tawab. Semak tak tahu mana tawab. Reng alim daripada ban Ka'bah. Seuja uro peduli. Semak rok ngirok. Apa gula nih makan? Apa pak tidak konjangan ke Baru Timur? Kan berarti ring copo dari nguncang gula. Lebih biasa kan nang tenang we. Jadi ki asis menika. Seujo usah dukung. Tikal sabar. Jadi lebih biasa lelamba. Paham? Oke. Jadi mah bedereng bini sepahatoro ongko kereng laki na. Mun belai. Menarat nih. Coba bah rabui kiai. Wah pidato kiai. Pas cocok. Padahal si kedebu kiai pada bendebun lagi nah. Mangkaning dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat pertama tak ngangkui hada, ngangkui dalikal kitabul la raiba fi. Tak ngangkui hadal kitab. Beritan dalik ketimbang hada. Bangun kiai kan tu jaring benya, araja pidato tibi. Kajat sini, kajat. Mun sesema tak ngaki. Masuk akal? Iya iman mata masuk akal je iman. Pesantren perajain, coba nih congok, ping tamping, bener gitu. Yuk, mangkan coba paling rajin nih kering laki ya, arwah. Jabun Imam Ghazali, orang peradu ke Allah nih rajinnya pasti keras. Jadi mbian mon rajinnya keras para wali enggak. Kenja pahut tiaki marin yuk, marah apa wali ko. Lah buca ala bola. Tino kita wali. Apa sompak nih? Badan gula mangken ni kapi dato pas sambian lepas cocok kapi ka gula. Pai copo berpan tak sabar ka gula tak berno. Pas tak nyapa. Susah gula. Pai kanto dok secocok ka gula lepas tak cocok kapi. Copo berpan mesem ada cover dah. Apa cara yang saya kepolong nanti dung benireng dina? On terakhir, mau coba mulai. Mari rela. Alhamdulillah. Terakhir, auli adai hakin. Alaksanaki kewajiban. Enggak anak gareng sepo, nikah adu aki alaksanaki kewajiban. Bangkala Jepon sekut ikat debu nika. Sarang ke munyanyar telembara sekut ikat debu. Kiai tatangwan sekut ikat debu. Jepon pasera orang semak dab hajang lastarena salat. Soko nak kita ibelik, kita ibelkot pas mau rabbi firli wali walidayya 5 kali. Kak dito Jepon kutiba baron li walidayhi.
Orang kak itu pahit catat ben Allah sebagai anak si apek teh kering sepodua na. Amin. Yang makin ni banyak ya ceraki ke anak suro maca. Doa anak soleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apan tak to maca. Embun tak to maca. Ya anan sesoleh. Apan saleh. Jadi mentera barokah kene ka baca. Iki kene ka baca. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ambian mun ngidingakin pidato dan gula sekut aja cerita nih kan. Bi gula cerita aki juga. Kulo ning tetemo. Ben orang tiba jinggeng sadar. Fokus gini kan. Akhir hayatnya fokus. Ya keng bodoh. Ojak senika ke gula. Gulera lamba ki arambokan guru eko. Sekut kok nak kok ning daerah Jemberik. Gula tak tahu mana kening abon polisi rai. Aba ongkuan, aba engki. Makin abang elang gula. Gula atanya, andi cak baca anak pembian tan gula. Bompon dah taning beki kesampian. Abenten gula bini bah bojing. Benten tak lebur tan. Aba gula ngocak. Cak baca nampian gini cak aja, bener baca Arab. Wah Arab rai. Lah gula salah ngocak Arab gini bah lemati akar tak gula. Are paling yang tak tahu ke arten. Pada bentuk akikoh ke bayi akiket. Kan beda orang menang okol melondo ternyata tuan saya baca tuan akikoh. Akikoh kurubah kening baca akiket. Pon singkat cerita gula bah tanya. Torena tikal pon. Enten tak yang kuiban gula. Sampai aku jelasin ke orang janjian lah jangkui rai mama jurak gawat apa jangan gue dicak gue jangan gitu rejan tarik ibu coba gini sani bocok gulu kembung lemat tekan gue nang gue dah are mun reng budu kayak mun kedung yakin napa Rabbi firli wali walidayya jadi Rabbi firli wali walidayya warahmuhuma kama rabbayani shaghira tadi mun ngejo ama cak hinik kenya kul bahadanya kini ke baca apa yang ke manti ni kan saya ngaju angkui rai gua dalam mereka ya mun bajingan kan sini kepada ban ke sepo mereka ni pada bajingan entar potran ke sepo ni kata aku bajingan mereka ni man dia ban ke mata aku ke Allah ban ke loran naru takuan ke lorah gitu Buma ada iya kok. Jok orang ngabdi nama kita apa jong tak pokol ben Allah ben lorai popot ini. Iya dah ada apa je gendo. Diburin kita kok kalora diburin bahaya cek Allah kan elang make loran bahaya ngak Allah. Kan sini gendo lah gendo. Lepas gini ke mana bu? Bi gule tanya aki, ibli seram bian tua gini. Gule lamba ibli guru ngajira. Anjaan muntro selamat suruh baca gini kayak gua. Masya Allah. Mak bahaya gue gitu apa nampian? Ya jauh terus selamat terus. Bahaya penderongku rejan. Pabi gula kebaik kesimpulan. Nikah kesimpulan gula. Ini ngakin nikah. Tua nikah dari saking raja nabarokan ring sepo dua. Yang kui coba memanti. Apa boleh bah yang kui fokus? Hah? Padahal ben menjadi gula beri tua ke gula. Ban mun ntar kat mangkat tanda mak boy. Jangan san longke ke atas motor bah macam ben. Bismillahirrahmanirrahim. Can pak tak ada apa, can bu tak apa-apa. Lebah makan ben. Tak kira beda apa je. Gula motor. Ma apa beda tua ngane kaman. Bopo dijeri beda hadis sejeri ko. Pon apa hadisnya? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridon Allah berdiri ridon ring sepo dua, tukan Allah berdiri tukan ring sepo dua. Muncal pak tak ada apa, jangan buat apa-apa pakai beda apa jong. Bener. Jadi berarti dua sapu jagat gini kan. Rabbi firli wali walidayya. Lah tori paros ding. Barok kerja gini kak yang kui ngicok tak tu kan ni. Eking jo angkui kana. Deki bah pada ben ho koma bismillah gua. Bismillah ni ho koma tanorok ka sekalakon ni.
Mun saya kalaku makro, payah macam bismillah, maka bismillah na makro. Mun saya kalaku haram macam bismillah, maka bismillah na haram. Jadi mbian magi aroko aja macam bismillah aja. Payah bete bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bojok lak mapelak. Tenorok ka hoko maroko ndegi gini. Si bagus ni ka mun macam bismillah, mun kalaku na bagus kullu amrin dibadin. Saya ngale. Paham iki? Kon. Boleh yu boleh yu. Kon jaga itu saboran iki. Saboran saja. Atas nama Kiai Abdul Aziz minabi semangken gak ditoh suguhan tempat terhidangan lain-epon gak ditoh korang sontuk ke pangkelin ajunan abdi nampon berusaha semaksimal mungkin untuk menyambut ajunan kalaupun penyambutan saya namun gak dinto ampun migdar dari ajunan epon Allah nyuwun saborah saya sobung batas epon hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.